nzamuri bamusoma ngo bamose ngo bayeshuwa ngo bande aho twabagira abana mufata urugero kwa bana Netanyahu intambara ya Israel ifite na Palestine Netanyahu yafashe umwana we mufasha kuko kagenda mushikiriza umukuru w'ingabo nguyu namwe gabanyu na amagi umuvumo waya maraso uzica abana banyobwa abahungishije iriya uzobasanga muri gukinisha intambara iyi ntambara ntimuyirebera ahangaha ntimukagira amaso nk'ay'inkoko izibona gusikaje kubona gusa agace kayuzuye murebe kuri burya n'abasenga iyo musenze ibintu gusa biri vague biri ukuntu bisobekeranye bidafite fo na ruguru nta mana yo kumva ngo iyo usenge y'Imana kuziko igusubirisha ivu iyo usenze ibintu bidafatika uhabwa ibidafatika ntabwo umuntu yosaza ngo ukarasenga hasenga ibintu bitagira umusaruro abatanze ntibara muzamusoma Bibiliya ahateye ubwo nibande bagazaje imbere nibande bikiye muri Yorodani yuzuye kugahira so bikiyemo mbere gituma atabaje nk'abasoto twataje nk'abana abatanze mu bavuze muvogere uruziguze kugahira so bagiye mbere naye sasa mu kuvuga mugahenge kamasafa abashefu barahutu ko baragurishiriza abantu bo hanze imisozi ndababwira hano aba basore basaba kwirwaneho mwebwe iyi misozi ni yanyu mwamena amaraso ibi bintu mubishiremo utaratibu ataruko aya maraso azogira ingaruka umwana w'imfubyi bashakari baraye bapfuye ejo umwana wazo burayubaka umunyamerika kuri Texas mwaguha $1,000 bamuye musozi attention muzoyubake nta musazo rusa nta nikyo cyose kwari mutanze nimba mushaka agaciro nk'abatware ko tubagaciro mubanze muha igihugu n'aya maraso agaciro mureke gukina n'aya maraso twe dufite ibisebe kisige cyo gukina no guseka murango n'abandi bazo barwanira umuntu akaje kubaza ngo suku ngo ntabandi bantu mufite ngo bari inyuma ngo abatabara bamaze abana bawe barindwi bari akabura no muri hano urashaka abana bakonyi n'abana b'abanyarwanda abana b'abarundi baze baje urenge baje kwirumba baje musika baje gupfa abawe bagaramye Inyamirambo mwe bari mu gisirimba bazinza amapataro gisirimba n'umwana bahe igihugu murazina amapataro ko murazina ko barashinga udutoki iri ko umwana bahe igihugu bikini biki abana abandi barangiza ngo imisozi ngo hari umusozi ngo naka iki kintu bano bana aba basuri aba bafite igihugu iyi misozi ubutaka amazi biti sibyo bagiye Amerika bakabatabasha nibzanyuna n'abana babashakara hasoni bantu baza bafanga abanyamerika batanzfaranga mwe ni Amerika abanyamerika gakondo yacu nimbi waba ari Amerika kuko babagura hano kuko bashora amafaranga hano nimba iri ariho heza inkambi ziruzuye injiji z'abana b'abanyamurenge umugabo azaje mu nkambi umugabo mufurero yaravuze bamunyaza inka iri hirya za magumba none ngo abyuke mu gitondo asanga nibijya hari ubushura bw'inka asanga inka zagiye ngo aruna maravuga ati inka ziragiye ariko aravuga ngo ngugo musigiye zino karamu ziwicu intoki wazabona izindi ubwo gifite ngo zino karamu ati nzabona izindi nukuvuga ngo amaboko twahawe mwaravyaye mureke ubutesi mureke kubarara ibitambo birasabwa dore ngo intambara tuyitsinde ndababwiza ukuri abibesha ko ibi bintu bizorangira amaraso akazima munagidanganya abaterekera baraguza bagira gute babikore iyi ntambara tuzoyitsinda tuzoyitsinda timukaza mutegereza gutabarwa n'abava hirya no hino akimuhana kazi burisi abasore bangana gutya muza mukora ibi aba basore bangana gutya twotsindwa muri iki gihugu tugaheza umwazi mugongo tuzorwana n'ibigera dufatana n'ibigera guterana mu bitu yateranye simbabazi twagiriwe buriya baravuga ngo abana b'ingoko ntago baza bacuka kubera imbabazi zagaca ngo karahazi kaba karahazi ntabwo turiho kubera imbabazi twagiriwe turiho kubera umuheto dusenga Imana dufata umuheto
dukata tuje imbere twongere twisukume tuje n'ahandi ba mama n'abagore bacu baza bahinga batishisha batikanga abantu bazareka korana bishikura niba kubita kugikuba umuntu yikanga ubw'igicuri niba kubita ku ibido umuntu avuga ngo barashyiza pana uburizi bwacu bugomba kuja kuri abasaza bacu bakazosaza neza mwabatanze barahana bagabo basaza barahanga abana bazo baje ku rugamba mu bafuhifuhirwa mivumo yo gutumurira ku bana numara muzogira ingaruka kandi nta muntu udakunda ubuzima no hari abantu bakuze ko bakeneye kubaho siko bimeze mugomba kurema mugomba kwiyumvisa ko ibi bintu ni ibyacu uru rugamba rwo tugomba kururwana ntabwo twaje gukina hari kuvuga ngo gushaka ubuzima ntabwo twari tuburimo bano basarara burimo udushahara bamwe ngo n'abarimu ngo n'abafunzi udushahara dupfuye amaso twike bwa samire bwa desamire twabonaga n'izindi ariko se guhembwa induru z'abagore n'abana imirambo y'abavukanye iri ku misozi ngo ko ndahembwa n'uhaye barimbura biragatsindwa kurira ku nzigo ntasoni ntabwo turaho twabuze iyo tuja bagenzi bacu bari muri za leta mubona hanga mu madego ariko ntacyo bazokwisha hamwe tuzobarusha umuzi tubarushe sisi tubarusha agaciro kuko twibuze ubwoko bw'Imana yari tuzahatuje abandi ngo abakobwa ngo turaje mu gisirikare ngo ntibagira gute muraje zanga ngo abakobwa bagi bakisana bose kuruta basigaye mu mazu taba bananiye bari mu mazu bananiye mu mazu gisirikare kigisha discipline kigisha ubwenge izo muzamutekereza sizo aba bakobwa bose aba mwese murasa ndokora muri twiga ubuzazite rugendo abana namukuza ku rugamba bakagumwuma ugasanga abagabo gusama se kutora ngo se bigeze abandi ntambara kirabereye ingi agamagara mutima ujaniye mwe pasiteri ko muraje mu ijuru ryane Imana duhaye igihugu ubuhungu buri za Kenya buri hehe Imana duhaye igihugu kora ko bitazakira ibite ko zaratari Imana yabaye igihugu portatif hari bizimana isezeranya mukabikorera mwabonye umuntu uje gusarura atarahinze kagenda mu gisambu gusakasanga bireza mwabonye umwana wava mu gitondo kabyusa umwana mu wawe akaja kuzana diplome atari wafata umwana wasiye primaire akaja gukora diplome wabikora ibintu birahananirwa nta bintu muzotora gutya mujyana mureke guhungabana ababuza abana babuza abavandimwe turi kumwe namwe abafite imfubuzi nabyo mbibabwiye kiyagira umuntu uzokinisha umugore asizana twirwaneho muri mu miryango hano mwese abana bapfuye bafite imiryango bavukamo attention bahaye attention umuntu uzobabaza umupfakazi n'imfubuzi twirwaneho azoba bari double tutitaye mu miryango y'abazanyu ngo no mwacu ngo zakora mwanyu wowe mwanyu kurushana nje ndafusha ukazana nguzo mwanyu ugatangira kwenganya umfakazi nguzo mwanyu nta mwanyu nzo gukoreza umwango nk'ugukoreza abana baba bari gupfa muzo mafata nk'abana b'amaero abana b'intwari zo ku rwego rwo hejuru zatira igihugu famiye mububahe mubaha agaciro ndetse kushana abana umupfakazi uzoza harira ngo fulani yagize gutya muzombona uzobabaza umupfakazi azombona abangu batwigana bari hano ubungu buzabushukona base na banyina ngo ibiki ngo urabona mukuru wawe ngo yagize gutya ngo asingiye ngo kandi ngo muramu wawe ngo ufite utuntu ngo bigende gute mutangire babisa nk'amavisi ba peti muzamuhuye n'ikibazo muba abagabo mugera ikirenge bica bashakari umugabo azaraswa
kandi umuntu ntazapfa kuko yabaye masasu abana bose batapfuye nuko batari kurwamba ntago bari kurwamba imyaka tumaze twakuriyemo jewe natangiye kano kazi mfite imyaka 17 jewe nizi icuma gifungura imyaka 17 uziyo mfite nimukaza mutekereza ko mwufa ngo gufurani yapfuye nunafafa nkawe twahere kuri ba mushishi niwe watubimburiye twirwane umukuru wa twirwane ni mushishi we wa mbere wahereho intambara here kuri mushishi kugeza uyu munsi ko turayirwana mureke gukina abapfakazi bahabwa agaciro imisozi twaturwanira abashefu muya agaciro maze amerwe n'umururumba mubanza mumeneho amazi akonje mutuze kuri makomfuri ngaho ibibanza gurisha kabiri gurisha gatatu abana ko bararwana undi karapima afite imetero karapima ibibanza abandi kwirumba bataze uduhanga ibi bintu korido ibi ngo kuhana umunyamerika waguze umusozi umunyamerika yaguze umusozi uwo musozi ibata yabyishimira ufite twirwana mugomba kuzubaka mugaruka mu gitumba kama mu bisaba kuko ayo maraso amenekaya ni haduhisha agaciro mureke kukinisha ubutaka mureke kukinisha valere yayo nimba mukene ko tubaha kabadata kabashefu mwubaha ibihaye bikorwa mureke kudukinisha ngo abanyamerika bafite ifaranga iki kintu kirandike iki gisubiremo kirandike abantu batwigwa nabo barangaha uri mu gusanga ari mu kivana ngaha tubanza yagira gutya aya maraso sayigukira kandi nimutekereze ko twende kuva muri iki gihugu twato kiva mu negative wawili wakufe watatu wasonga watakao baki ni yovensi twaturimba twebwe niko twaturimba yovensi ndiba muri okovu no mugushimisha biba muri foreign yakisoto wawili wakufe watatu wasonga watakao baki watajenga hiyo yovensi twaturimba abantu bahumuriki mureke impagarara ta kintu cyenda kudukura mureke nababwire ta ntambara mugiye kuzobana ibitizo mwarwa tayo muzo mubona igitero kivuye mu ijuru mwese muzamurambika imbungi mutuze igitero gituruka mu ijuru aho ngaho twese ndaho pinga ariko igitero gituruka ku bantu bava amaraso umuntu wambaye ihembe mu ijosi nagahuka imbeba aho kurumva ko nje n'umutinya naratanze ikigori cy'isadaka kinjira sansi kurukanye ikindiribo za okofu good mwana w'umufurebo n'umwendo wambaye amashara ya nyine tukumuga mu ijosi habe nubwo tutose ayo bamama basezera badata na tosha nubwo twavuga gusa ngo turarwanira ku gitaramo cy'ikabera cyangwa cyahehe cyo mu mwembe ibyo biba bihagije cyo Rwanda cyonyine kuko byararangiye ubutaka bwaririho amaso abagabo bagupfukamyeho bagisenga bararira hatonyanga amasozo mu butayo uyu numurage numugabane abantu bareke guhungabana ngo bikizabaye abantu bazapfa ariko tuzaba aya niyo maraso aya niyo ameneka afite impamvu niyo maraso ameneka afite impamvu iyi ntambara ni yanyu abagabo ni yanyu makurya amandazi riya umugabo karya amandazi naho byanapfiriye ubonye imfura isigaye yahinjanga ibintu byazakomeye mwebwe badata n'isafuriya yatekewe muntu kwa muyegeka hanze yakwinjira no mu nzu niko bari bameze ariko ukabona abantu ngo bakitwikira idini umuco ugatakara ugasanga umugabo kandi gutanga mwaramutse itama ryuzuye ibenye mambo ya nabadirika kabisa mwiha gaciro kino gihugu kizogira agaciro mwiha gaciro mureme muzamugenda niki hamwe bagabo igihugu mwaravyaye mufite abana mugabo umuntu wavyaye bibiri zivuga gutesha umuntu ngo wavyaye abana wemeza babahungu wemeza baza bemirira ngo umwanziriya
ninde mugabo wazaye kisa mungu abana abasore bangana gutyo aba muzabafana mwabasore ukugina gihugu mwonga bashenese mwe kumugahunga mwambare muzamureka abandi bigize abamotari mwamuparika amamoto muje kurwana amacake murambike ko muri igibiki mwe muri igibiki aro murusha ubwenge mwe muziga mwige musubire mwige natari naho ariko mu Rwanda urugamba pano butegaji kuboneka ku macake ibintu bifenaje pana uzamuri kubwana butoya buno gukobwa butoya aparanga n'abakuru batoya bageneje ku ishuri n'ubundi bwana bw'ubudoga aho ngaho abasoruzi bazikora su mu meso mwese ihembe n'ibivuga ry'intambara mwese amaze turebe iki gihugu mine bwa basore bangana tabari njyewe nakandi kantu nageza ngira ngatekereza ukundi kuntu kashize nabonye abasore karashize nindi bapfana n'abasore andi buriya hari ibintu buriya Yesu yavuze aravuga ngo ukunda ubuzima bwe ubuzima cyane n'ubugingo ngo azabugira gute azabubura njyewe ntaraza muri ibi nagengana n'abagenzi banje twabanaga je nkababwira ngo wegenda umuntu yaje kumbwira ngo isangwa sidozova abasoda uzovana umusoda umuntu wise formation militaire agakora igisirikare nyacu none ngo guforma umuntu bakamusoda none guforma umuntu bakamusoda no kwigisha ukanandusha n'ubundi bumenyi abasoda n'umukono kundi badufikira abana abandi bakabarya ko hari umuntu wontwika muri abasore hari wontwika basha none Nuni batontwika na data ndi bomutwika pari ko ngo batwika duhari turi tayari kubarinda turi tayari kubarwanirira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amara kandi ntamba nabwe ko soitsinda ni fier agaciro kubera ya marasaya aya yaba bana bakure murakoza ngo amanjanja ngo ibiki base waba bana barashubaka inzu bitamenwa kuri birambiye aya maraso yaba bana aya maraso aya muracyambara aya maraso cyatuma mugenda mugaramye hariko ndi mu ryama ngo bisi habe nisho ngaba pasteur baraha arayijuru bavuga ngo utoye mu yuso mutazatse ko usama mu juru ndakazi bisaba ese bukristo nibwo bworoshe kushakwana mai bworoshe ngani muvuga bworoshe aho umuntu yorwana na mai aho kurwana n'igitaramo kurwana na mai se ibintu iyo chance igitaramo kikanga worwana na mai akurwana n'igitaramo nico kintu kigoye ariko ga ijuru cyo heza ariko turarikorera amahoro dukeneye hano mwisi tugomba kuyakorera kandi nawe urimo ushizemwa akawe tubone imezira hari gento iterura kandi ngoresha amaboko yombi ariko umuzeyo yoshira haka abo twabanye nawe ugashira agahera sagahera gusa ushizeho ugashiraho yagashiraho twese tworengeza ino meza n'agahera kagara mu kirere siko bimeze nukuvuga ngo ntibigusaba ibintu byinshi nakantu gwato mu rugamba bisaba gusa ko nawe ushiraho uko aba bagore bose barahangaha timuzamurya mu gitondo n'umugoroba muzamurya kuma mukeza nk'abatari muzamurya uko umuntu yovuga gusa ngo azagaburira twirwaneho umwe umushitsi umwe gusa kandi kibo kandi umutsima nto mu imboga uko ibintu byose ukababyiko ukabongeye gucumba uyu mutsima n'umushitsi batwirwaneho ibintu kwa mabyikora ariko mukarinda bagira gutabana nabanyu bari mu kazi kanyu ngo babakorera bagashaka ngo babanze babembereze bavuge bafomore baciyi birabareba mwabakecuru ariko mwe ntimunagira ibibazo ibibazo mugira ibibazo bibaho aba bagaba aba nabagira ibibazo babyashaka ibibazo
naho kumuraja kwishingikiriza ku rubingo rusadutse. Iyi si leta n'amatora mwamujamo bongo, iyi si leta. Aha. Nzanumva bavuga ngo mwebwe yanyereye mu bishishwa by'imineke. Ngo yikubita hasi. Ngire vuga atana ndi bishishwa. Inzoga yiyi mineke. Iyo umuntu no gushinga umutwe. Ahananije manda umuntu yahawe ku buntu mukamera gutya nimumutora. Muhumuke mumenye ubwenge. Naho gutekereza ngo reka nsodungabanye mureke mbabwiye. Buriya bazavuga ngo igiti cyakubiswe n'inkuba. Tekiza gisura gutinya ngo ijuru rijime ngo indira so bikubite. Kiba cyarakemze. Tekiza gitinya ngo ijuru rijimye ngo hari imiraso negative. Nta ntambara izabiruta yindi. Nta kintu kizatubaho mwabagabo. Impenda zinka mwanyazwe. Uko ari kintu mutegereje kizoba. Akindi kizoba. Zarabaye. Sinzi uko bitaga iyo umuntu atemye gisambu akankara kumutwa agahita kugira ati ukikura wari rubuge gutwika ukikura uranga ubu twinjiye mu kazi ko kuki kazi karakozwe izima mu neza uki burike kujuguma mureke kurara mu hagase ngiriki abantu babyaye abasore bangana nta ubuto muzamu babona mwe hano basore musanzwe mubabona none muzamugira uwawe mugende mukomere abanyakabingo mukomere abahandi bakomere mureme muyirwane mukikure bwa nyuma ahasigaye Imana yo mu ijuru niri kumwe natwe ntabwo twotinya amaboko y'abatwanga n'umugambi wacuze nimba mutegereje ngo muzokamirwa n'abariye bari bazungu sekara gatoko mukoreye uburinzi umusirikare w'igihugu mission y'umusirikare ibendebe no kurinda abaturage n'ibyabo no kurinda ubusugire bw'igihugu. Iyo niyo mission y'umusirikare ndakindi naho umusirikare ushinzwe abaturage ni ubanyaga ni ubica agiye kubisedeka hagati ngo mukoreye uburinzi ngahe bazantu bari kwa gasare do miviri ngo muri rununu bacunze nde tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu tutabikesha abo mutekereza kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho bano bibesha ngo bari muri leta bazabaho timurabona ifu bazapfa bazopfa impfu zibabaye ziriya ntazo murabona cyane ntangira bazopfa impfu zibabaje kandi amazina yabo azibagira n'akatarageza agira cyakora iki nico gihe cyo gukora nico gihe cy'akazi abandi zanumva ngo umwana wanje ngo mu gisodo ko mwagaza mu gisodo nico kizo cica abantu abandi bari gupfa n'abasodo abandi basibira ntari gupfa ndikobaza sabana basibira bari gupfa ngo abasoda ngo bazabapfa umwana wanje bataje mu gisoda basha nimushake mwinjire muvuye inyuma nubundi gico mwagaza muhunga basa bakabakwepesha cyarabinjira ni mwambare mugira izina mubeho mu Rwanda igihugu mukora uburinzi bamama baryamye basinzire bahinge bahinguke abaragira ubonye agaka abona urwuri abagabo baraha batwirwane bangana gutya umuntu ntarengeje inka nyuma y'umuhana gukora ati muri abagabo nyabaka kubera ko mugende bafite inka baziragire mubaragira hari ubwatsi mwe makore uburinzi iri ku kazi dukore tureke gukina murakina abasore bangana gutya ngo abantu babuzaho baragira inka ko tekereza ku rugo sagenze kubera ati akazi mwara gakoze ni musoze ni mukora akazi abagabo mushigikira urugamba abagore mushigikira urugamba iyo urugamba ruherereye mwese mugende nigute atarafa pastor mo wateshe tambaro kwa mirangira ndaje yapfuye ta pastor upfu wendo
nawe yarapfuye sawa gaje ntabwo nzi ndabona no muri amara ngo pastor upfuye hariya kwirusha n'amazi nayo ari mu kubananira gutwara n'abagabo amandazi mwamwe no mukanje hari amadegu wakubita mu isashe wasize byibura kiyo hembura umuntu abashefu azabora zibero zisukari bitanu buri shefu wese agahamagara kordo mwabo yisukari twabohereje unda kamamagara kuzabiro bitanu abashefu bose amenembwe n'abamibunda bari hano ibiro bitanu by'isukari akamamagara kordo ngo abonye zabiro umakaza yitanguza kugira ngo bumve ko ari wowe agaciro tuzatubiha ako ubukozi ukuzamba kutaza isukari kozi gitangaza kuruta umwana witambitse hari bongo yeno muza mutabara abagore batabara abakobwa batabara ufite amazi ya Jane ufite icyaya kijane icyo ufite ukijane n'igitenge ukijana ko gitanga bakakikora nk'umurwayi nta muryame gusa muzo maza makuru umwana abandi babunanye gusa ko za WhatsApp ngo afuye umwana wa fulani mwe za message gusa zo kubika muze kubika cyo batora uwo musa kumva hayabika adahabikiriya ku burinzi ari mukubika n'abakiriho muzomubiki hasoni nani ko gutabaruka cyo kubika gusa kuri WhatsApp gahamagara nguri yeye umwana akaba yatari mu masaso ni bandi bapfuye nibushaka mwe aya maraso azobahumba murabika abandi babara ku telefone n'ibyo mutazi bahamagara ngo niko twatugura ibintu ngo twohereza ku bana bari ku rugamba kugira ngo akomoreho ariko mufite imivumo amuhereza gudufaranga ngumwohereze ngunije urahanga abandi bagiye ngushake nk'amajino yohereza abana abone gurwo yomeka kugira ngo umugore namutonganye n'umugore avuga ati dore niri abandi ko muri abagabo guhazwa gusa n'abagore ubugabo gosizaga arabishiku ubundi nta mugabo w'ingangu uzoje mu ijuru umugabo uhazwe n'umugore tajunduka nategereza ntukiri kuja ngo agwemeza ngo ageme utuma nimba umugore agwahaje tajuru avuze uzoserwa kwani umugabo tangira gushima umutwe umugore agakanka mu muryango ugatangira gushima umutwe kwibaza amajibu wabuze ngurasha banda kafata amakoti ngo kurasha akamanye ababonye ko rwitwaza kwega kajana n'ikoti abandi basize amakoti bakamashana nabi yicharaga umuga kama ko ngusanga sikuna urumuntu nawe kamemera ngo yenturu umuntu uko nawe umugabo kugenda mwana ukoresha yamukwega nyine nuko n'abagabo umugabo na mateka umugabo si mitungo umugabo ni ijambo umugabo ni ijambo mugomba kwandika amazina abapeti amazina mugakora ibintu z'abagabo bana kuba nayo impamvu dufite n'ibibazo mu miryango abafakazi barengana n'ibiki nikaga sibwo ngo gushanye nguzuja ngo mukujahe iriya twatugorerwa uzabaza abanyikorera narashuza abanyikorera narwa ako mugage ngo wishaganye nguzuja ngo mukujahe ngo hengo rero mushana umugore gusaza himari bakamu ngo isi ngo nagize gute ngo isi wabaye gute kurisobanura buri kintu cishi ibintu byapfuye kera babagabo basitaga umwe wabo ngo byapfuye mu masa ibintu byapfuye mu masa andi ibintu byapfiriye n'ubundi bizose ibi umugore umwe nakumira kaya mu ndagi yagira abo twese abagabo bose hari abagabo ureba hano ukabona gabarana tukagira ngo ni crise umudori Fatima era kumudori kabona umuntu yasaje imburagihe nta confidence akigira ukazumona yicara mande bagabo ukazumona yahuze yatwawe karatekereza hataye umugore umwe nakumira bakoze baramaza kubura ijambo wabaye abantu sigagenda ukabona umugabo yataye umutwe ukagese umugabo yararwaye
hari abantu ndimo kureba abana batoya njyewe ndupfa noneho kamuyobera ni fulani kagabo kazibona arahuze karagenda yarahuze ariko umuntu warezwe n'umugabo aza asuzumira umugore kazawishukura kazayikanga ubusa ngo niko yabana n'umushitsi araje kubera kuntu azi kazama ngo niko kuko kuvuga ngo niko ni mwabagore ngume nkaborosha umena mwutuzi dukonje turebe ko abagabo kwisubiraho mupunguze pressure ibintu birakomeye cyane abantu bari mukundanuka bazira impamvu abana b'imyaka 30 ugasanga n'umuzehe naburi mukamaza kamayigondamisha hariya mbere ya colonel ngo jewe umusaza kama kwisapo y'urutana buri hari abandi cyayisaba ibashorezwa amabuye ntiye tiwo ruvuga kuri ngo badacyayisaba n'abasaza muzamwishimira ko mukiriho mu gihugu ariko kandi mubishimira abahungu muzamushimira abahungu numubona umubise mu nzira timukaza mubona ko ari basambalere aba nabagabo badukamiye aba nabagabo dukesha amaramuko aba baraha muzamubona mureke kwirirwa mugira ngo umwana wanakibikini wamumubisa kunjebe ko barakora ibintu by'indashikira aba nabagabo nje biganti upfa kumbona se rega ndi wombona bose ukubanza kubacaho bariya ukababaza ngo ese nukunyura he baramwe umungu baramubwiye naje kuburinda aravuga ngo aje kuri repetition ngo bafite repetition ngo kuririmba kuri Noel yoririmbwa izindi zaziririmba ahi mworirimba waje kurepeta mwe uri kubutese muri intambara haguruke mu Rwanda buriya barushemeza hano abasaza nabasaza rushemeza umusaza utazubure bwari ubundi ngarushemeza ni umusore gufata amashini ngane kano nyina ageze imyaka ye abantu baraseza yigamira ibuye izuba rigahengama inaba ngabo ariko wamusanga la mera gutema mera gutema tuzokizwa n'amaboko yacu kandi muhora n'ibyishimo timukaza muja mu kinjiro ngo mwijime usanga mwajurana no mugupfusha no muri izi mfu timukaza mukujishura mu kanyasa uzumva kwaya maraso bizari ngomba kwaya maraso bizari ngomba gitungana mu wawe tukazamba kwa gushishana cyangwa ugize ubuhanye butuga abana aho uzumva kuko igitambo cyari gisabwa mu rugamba cyatungana mu wawe uzaki wishime ejo bizaba kuwundi ni wowe uzoba urugero ko kumuhumuriza uzomubwira ngo tiwambonye bijya byambayeho nibyo byibi ariko tugomba kuremeshwa nuko tukiriho kuba hari abapfa ariko mukaryama mugatembera mugasinzira mukazuka muzamenya ko mubikesha aya maraso ariko mureme mutuze nahasigaye muhaguruke murwane intambara turi kumwe n'Imana isumba byose nubwo isi yose dutera umugongo ariko nimba byanditswe ko Imana yaturemye ntawo duhanagura kuri isi ntawo duhanagura kandi nta magambo ngo ukuti tukira abagabo ngo dutukaga ngo ndasinze ngo hari umuntu wantuka kuri WhatsApp kuntuka je no shira gahanga kuri mashini gani ngatinya ngo wantutunturutse mu bitugu bagabo bahazi WhatsApp niziza kurwanisha intoki kwandika gutya dukeneye abandika dukeneye abarashi nahabirirwa badotoka bagira gote nushaka uzovume uvugire mu rushanga ukabitopu byose biza bitomorwa no muyaga serwa kirizambi bijana tamwanya tugira ngo umuntu yadutse usengo bavuze iringo banditse bandike takizoduhagarika ariko kandi umuntu wese azi uzotinye kwitambika umuganda uzotinye kwitambika twirwaneho kuko uzobuke kugira ibyago uzopfa hano mwisi no mwijuru bakwagira uje kwa sofera gukubita ingone bamaze nekane so babesha
uhatuka satani shobuja wamutukira ubusa bagukubita ibiboko iriya mu kuzimu mari bisi muri piriso kuko ntajuru ubona wagamba ni uboko wagamba ni uboko kabona ijuru ryande yakariso bari kiranuye ntagutekereza aba bose turwana abo benshi tuzobarengera turashaho bakira turasha batuza turazo bugomba kwimeza ntabwo intambara tuturwana gusa kuvuga ngo twebwe tubeho ngo tuzorenganya abandi no andi mu kazobaho tuzoturana kuko harabatazi niyo byaturutse harababonye bibaye barahunga ko barapfa nabi hari zira karengane habose igihugu cyacu tugisangiye bazagaruka tugituranemo tubane neza mu mahoro kabatarigesa muri bibazo ibi bizotambuka tuzibagirwe aba makuru igihe hano azaca amavatiri za kaburimbo hano ntago muzibuka ko twakwicaye hano kubiriyo zabana barwana guvurwa ariko yabivuze chef yerekanye umusore umwana wa Maremu Gedoni ya ntambara n'ubuga nizo zikukurikiranye z'igihugu imfuzi zizako imfuzi zizabaho imfuzi ziziga abafakazi bagomba kurima muzobaho kwiri kimutazo kituzoshiraga twese kandi muri abacu nayo mpamvu nimukaza mugenda muje kwihambira ku miryango bamwe batanabashaka bamwe bari barabuze nuko mupfusha abagabo abandi be muri abacu niyo mpamvu navuze ngo imiryango mwirinde umupfakazi batwirwaneho mwirinde kubyutsa idubu mwirinde gusaza idubu uzo mafata neza mabembereze nuserwa kumwana atwirwaneho mushekerere nimba ufite imbombo mupfuka umuheze naho kuvuga ngo ibiki ngurazana ngo uyu nguyu biko ngushaka gufatirwa kano